Nirmala kenyam kana diala content barwanya lingwa seme kanor online TV channel. Biya kamal. Are ler kana me banatin konin to banakaling. Tin to kam wari kana jang ray which Karuwing administrative area. Kajare ler kana me banakulo tine chala do shane dang dok shakanak kane dang bakal titika botidit. Ban ranti ko ken banakaling. Nguma talk lia ke nguma talk kor bukon linga jalera me kan kono ni amre ler kana me mi jira majidit kan online TV channel gorjen wajin dirje nyoka nas ko kien kede notification bell dirje twany ko de ler tete de kan chomala shukji gwasan pai ko worech ka jalera me bukon linga ban rach kadikte kono lat korodien raje me gor liang kan shoblo aj mungwa ko de lat korodien ti kete gor kon dial ko de kon kaling ban ja ngajeno doran chete kamal ano kanei tungwan tu gur ke jeno de kon bat rewa heme ka badan me be me cha de longbo jor ki gwanter ndan gor dan wa der jabat ban jo me ban ja link lo de ka do badan de kon linga ja akan kon yam men di update kenya makan kon ler kan kon ding ngai kon gwano shikir mi yadit je stere emergency shajalat ko ba maj ba ka kap kama yom county no don nuääri ka ba maj ba ka kap dor jani ka warab state mugai kan wona me she fair na mani a shabne jen mugor ga jen wo ba metin kon te kan nuääri kama yom ba ko kap ko some part of unity state kon mayom she unity state dio je chana la long mayom e county ni jen e county mutot mate ka payam ke buma ne ka ki target ke lew o dara nuääri dara ka dismantle dara ka watch dara ka chot dara me ken yal kon daga karulien ganga ke me tin daga ngat ken ganga ke de kan o ken ganga ke de ga witene ken ko some part of unity state taping ke me yadit milling kon korne shang wada dam liu na tin shang e mayom liu na tin shang jan gwa liu nuääri tin shang ko jan gwa dana shagwich kira no ne to de shal kan no te mayom tone ke jitara kone te mayom shiken dier ko nyinken ke ku mutaka mech tidit kum magoro bada tigdien bada shandien ke bada dorien ka gorjen ba dor nuääri ba jamach shiken dier ke je shiken chet kan nuääri ko keno content charien to blora bang ka jang ko big surrender ko kaneden content chuja long ka jan gwasamene mugu kon ben karo jadan de rode reina maka shang nan cha stere emergency charge le ke me yadi ngode tukon ka gan nuääri te bombom ter shong malaysia kanei te bombom te lawo ke lawo kan ka bo gan ba kan go kan report bana kullin gwaseme according to manana shalat bajalat keja mete madong de kono matni yo ban jelo jek ka jen kui na maka okay ko mi tuoge tuogare which karuweng ano ala ruweng administrative area Namo Ruweng administrative area by the way a unity state bane a unity state do no te jang de tin den warte gitin no jen gwaze chana breaking news kon tin pan anu shane de shop ke janang dok shagne tin la ne ti la trader ke jinya ga tin kon ko ka ngwana ko ka kwan ke ko ka nyinken dong ramu ko we ko ko det ke we ga ko no ke wi nga wi ko ko ni mi bi nyo nan ka area nan wore ten ko ken ji kori mo chana jeling pan ler jes ka lwaje pan mi mo jes lo nyan to wan ka mi chitok bara tema ala report shaling pan ke kwina le jandang jok ka deten kon tella trader nuääri men bi angach mi cha nuääri shaka nak shaka report lari yetok chicken kalat kenetu kon tella jang ko ken jang chi gotten kon tella ma ko la lenga tin chicken ga gachi kan goro no te ga milyan ka kan nuääri chang tere ga yito ngi jen chi ko to ga fan ga na kan nuääri mo jang chicken nalat ke media ni ken no kuru media ni teten ko cha dor cha de belat cha de ma report but kamishalat gwase me jo ko na linga ne o bana jo dan chicken da laken ban jeling ka do badan chicken non ka je no kano amumi chicken lar ka kwinen te janang doktila trader nuääri ko ni anak no kare ler na me ban jelingten
ka joma cha kun gwasme cha ne dang jok cha kanak ka ne dang bakal titaka bot rai wikiro wing administrative area gwa me cha ok cha ga kwalten ka joran di kan lat kana mo akam nueri kana jang ke de nikir ma yadit ka kani de konti la hale ken ki jiwi ne ken chigala do ne ne cha ok cha ko nang ko ji chal ka pallo pariang town ka chen ko wan ka jok krunwang kana mo to ka ruweng administrative area ramdan the Minister of Information ramlar waj nyalat ka ruweng mi la Minister of Agriculture Forestry Animal Resources and Fisheries chala do china mo chatwo jen chwal chude moin lang minyel chala do chingwane te jen ka United State la chi jen United State Canadian content wa hok wa kan ka pan lo ala ngani nuere ti chi jen United State chao kan ka pan lo no ka chu kanok to chop ke kini chi kan ganang kanere kuro mo gwa da cha hok cha ka kwalten ke cha ka peitin na ngani nuere cha ne di chop ka dok cha ka nak Benjamin kwena gwa da me ka tuk English moin lang minyel the acting Minister of Information for a wing alleged that army use from United State carried out the raid in Panlo, making away with about 1,000 head of cattle. The attack resulted in 3 fatalities and 6 injuries. Rekuro mo chane di shop ko jok shaga nekten. Canadian content kalp kok to toke pe kok akane ke manan wat jengi United State. Akana tuwa ko runwang. Korun ko la weather ka Panlo area. Ka tuwa ka Pariang town. La jen capital of Ruweng administrative area and Pariang town ka jen gwa dan wot korun we tokten akane kan man ko ne jelte lam ganan were ciwre mo ka majjal kan ga majj ka jen kan United State ciwre da leka alo bi kan rek Pariang bi kan dwan match ki bi kan mak ka ci kan miche da mo gan la tok shu berere ka shu gare ki gan dwan match ka nok chop ke kit kel ju kan kanang ka chukane dang jok chukan kanak ka chukane dang bakkel chukan mo ka board ka ruweng administrative area jo mo mishala da jang wamen me chawu de shalga me gaduj bot mete United State gaduj bot ka United State jaram da Minister of Information and Communication wacha jo mo cha jalat jene yesna mo cha talk no kenen tama ala security forces wacha ka wo kan ngado kan intercept and where use in kone ya okay anang no ke jeni chicken nok chicken ga lojok Benjamin kon gwaseme Kaduj both United States Minister of Information and Communication confirmed the incident. He stated that security forces intercepted the army use and recovered most of the stolen cattle. The forces are still pursuing the raid. Kane chicken na chicken real kane ti chu korman nueri would right gwaseme nuer chal garuj both jaram dala Minister of Information and Communication Rewitin winemi ajane chicken deni chicken ga jakon ka deni jaka ke deni ken mugi ke SSPDF so Sudan People Defense Force twin ke mayadir chicken no to chicken ka orar ke chicken ka ar kan din kontilan wore chaok tanin chaka nanga kan security for jakon chuman tam gor ko ba ok to ba ga lojok ajan jawran chicken lat kan ngai kamana chito kan mo to ka weather ke 3 am jan jawran kan lat an wiata mal ban de mo den baba